жатсам билсе да карап коеюн десем эле айфондун заряддигин утуп кетишипти. Ушу кантип болсун эми? Ассаламу алейкум замандаштар. Мекендештер, кыргызстандыктар жалпы салам. Ар бир клиенттен кийин караш керек окшойт. Арканы. Ким билет? На холодный оружие кирбейби? Перцовый баллончик алыш керек. Мындай неме алып коюш керек. Бул автомат бардыгы бар бирок. Колдонбойт, ушул жерде жатат. Холодный оружие канча сантиметр болуш керек кирбеш үчүн? Билгендер жооп жазгылачы. Баткен окуясынан бери видео татканга желание деле жок. Калоо деле жок, настроение деле жок дегендей. Кайтыш болгондордун жакындарына көңүл айтабыз. Кайрат кылгыла, мекен үчүн кайтыш болуп кетти. Башка не дейбиз? Биздин чет жерде жүрүп бир жалгыз гана жардамыбыз бул ошол Центральный банк ачканга же башка бирлерди топтоп аткандарга, кебелерге турган акчабыз. Башка эч кандай жардам бере албайбыз бул жакта туруп алып. Люберцы, сразу Люберцы, долгая поездка дейт. 1 саат 26 километр. Нежелательный район, бирок аны эле эмне кылабыз. Здравствуйте. Люберцы едем, да? Да. Kalkalanın çüyüsü çok, tündük durat, tiröçü çok, toprakka aylanıştı, top jigitler künösü çok, top jigitler künösü çok, künösü çok. Ata jurtun canın kaktap adamdardın, canın kaktap hakikatı Birimine 200 go geldik. Армянин менен. Şimdi бородатый oldu. Пропустить надо. Экинчи полосадан кирип атат. Сигнал берет мен алдыңкы машинеге. Алда пропускать этпеди, мен да пропускать этпедим. Анан Здравствуйте. Здравствуйте. В Одинцово едете? Çolgatay sıltı paran, çındık aksay çırkıragan, öldürdük o barımızdı, ölük düğünü жылтыраgan, ölük düğünü жылтыраgan, жылтыраgan. Konus kızın tında batıp kömül kanar, munga batıp azaplarda mata jurtun arman mumu ırda batıp hıyla ene kaldı, hıyla pata kaldı, hıyla bala kaldı. Ушундай кантип район болсун, э? Кийилтеген бийик үйлөр. Парковкасы проблема. Заездден кире беришти. 10 мүнөттө турдук. Чыгып атышат кирген адам. Ну, зато коэффициент менен заказ алдык. Варварга дейт. Да, здравствуйте. Добрый день. По заказу звоню, тут шлагбаум. Мне здесь ожидать или откроете? Посмотрите, вы чуть-чуть подальше от шлагбаума проедете, там будет калиточка, нас заходит, выходит, вот этой стороны. То есть это чуть-чуть вдоль дома, вдоль шлагбаума, там, где пожарный въезд, калитка. Хорошо, понял. 20 километр екен оксал. Bala kaldı.
895 один судан түшүп келди. Мен кызык айтайын, мен кызыгы. Жүрөгүм зырыптап кетти. Кадимкидей 1-2 килограмм арыктап кеттим. Биз эртең менен чыгабыз. Путолисти жазып неме өтүп туруп, путолисттен өтүп туруп. Медиктен, механиктен өтүп туруп, анан диспетчерский өзүнүн диспетчерске жөнөтөбүз да. Анан ал барын шарт карабайт, карап туруп, 1-2 сааттан кийин все принято. Спасибо деп жөнөтүп коет. Жүрөгүм зырттап кетпеди. Элестеткиле почти 3'te başlasam, почти 5 saatten beri bespiti oyuncudum. Özü bunu takıl unutmuşsunuz. Akıl günde zaman uçunda unutacak bolup baratan bir janan Batken'in okuyası, bir janan mobilizatsiya. Batken kança ağızdı, gıcalat kıldı bir cumada ya. Novisi'den çıkmay aldık da turabı. Okup, жақсы жаңалы okuydu dep Novisi'den çıkmay aldık. Şunday, anan geçe mobilizatsiya olup, mobilizatsiyanın mağa teşesi yok negizde. Bir de dünya yüzünde olakını okuyap, album bayakıl nemesi bari tersiri tiyette. Bildirdi manayın görüp. Kaygı közüp bulut başın, hayran kalktı kurutmasın. Kırgız degen atın uluk, kötür baştı ulut taşım. Kötür baştı ulut taşım, ulut taşım. Şeremetьево заказалdım. Görüyoruz da hazır. Şarkıya gelsen adamlar eze ketip atışат дешет. Azı barıp kameraga tartıp көргөзөм. Добрый вечер. Вечер добрый. Шереметьево, да? Да. Жалындаган жашты куракта биз жүрөбүз Баткен тарапта. Сагынычтан үйгө кат жазам, унутпачы кат жазчы. Спасибо. Без багажа, да? Да. Шереметьево, да, эчтеке жок. Тып-тынч. Onun adamlar жатат кичине. Кадимкидей адамдар мындай. Эртең менен келсеңиз эсе көп болот. Кеткендер көп деп атышкан, көрөбүз да. Бир күн эртең менен келербиз. Бирок мен эртең менен ишке чыкпайдым, мына бетте чыгып атам. Булар келгендер, жалаң эле келгендер. Такси күтүп аткандар. Оң жагыдагы, сол жагыдагы. Ana kızım ne öyle? Türkçe çanne gel olgan bu. Kaşşenin жол oturup alıp eken karaysın de. Miniven aydaganlar gözlü güzü öyle. Nerede bir minivan aydaganları görüp kaldım. 10 zakaz yaptım, 11.000. Abette çıkmam deydi ko. Minivanlerde самозанятый болсоң деле купецмена чыкпайт экен, ошол жагы жаман экен. Бардыгы механика. Мисалы, эмне Ford, Citroen'дердин бардыгы механика. Механика мен бир аз механика менен дос эмесмин да. Yarım saat oturdum, ikinci zona aydadı. Koefisiyent cindi kuyuyordu. Bundan kararlı. Zakaz verirdi, koefisiyenti öçürüp durup biletlerini kadar güzü koydu. Statta yalnız. Курьяновский бульвар 5. Да. Апа соған
айтып алармын. Алды қарасаң әлі жер үйлер. Печатникінің үсті. Көтсі бұл жерға денгідей дағы деревня бойынша тұрбай. Этаж үйлер бар екен, бірақ аз екен. 1 saatта келдік, ровно 1 saatта келдік. 50 қанша километр. Есіменде шығып қалды. 2200-ге келдік. 12,5 болды. Пока что 8700 иштедик. Дағы 2,5 saat сменам бар. Дағы бір 2000-де іште алаттырбыз. Азыркы заказды баса. Азыркы заказды 1,20 көзетмен алып келдім. Жетенеске сүйгін таламды, баштан өткөн